I gdje ste bili sa mnom srpski zabavljači. Da ćemo vidjeti Family Farm. To je igrica isto kao na Family Farm se svide, samo što je jedan slide. Tako da, nešto mi tablet nije uvede, tako da i posnovo ima, tako da nemam nešto raditi. Ja sam ovo počeo da igram 30 level. Jako dobro. Ok, uzet ćemo ovo. To uzmemo. Sad ćemo se ovo da pokupimo. Čekaj ovako. Znači imamo facecam kao vidite. Čekaj ovo. Tako. Ok. Sad tu uzeli ovo. Samo da imamo šta ovo. Da imamo sve što mi treba, ok. Imamo. Samo nešto pada. Ok. Lani su ovo. Ok, dobro. Ovo ne znam da je stavimo smestimo ovdje. Jer nas malo ne treba. Smijem koliko ima voli. 7. Nećemo ga ništa. Ne treba mi to. Ok. Tako, stoji tu za sad. I ajde malo ovdje skoro. Ok. Sad ćemo okrenuti se ovako. Ok, nadam se da ne postoji facecam. Ovako ćemo se osvojiti. Tako. Tu ovako. Tu. Ovo ćemo staviti ovdje. Tu. Ovo. Kako što ćemo ovako. Tu. Ajde samo ćemo krenuti. Tako, lakše. Ok. Sadimo šta treba da posadimo. Ok, nešto. To ćemo posaditi, hoćemo. Neću što ima. Hoćemo. Ok, znam se. To ćemo. Ovako. Tu je dovoljno za sada. Ajde sam imam. Ok. Što sam više dao. Ovo majda čak. To. Nećemo njega sad, što imamo pare. To. Dobro, još ovo. Ok. Znači imam dosta ovih YouTube-a. Vidite šta ga imam i 4 što je pojave. Samo da ću. I sad, što nam najviše treba. To nam treba najviše. Vidite, imamo 2 i treba nam, stavimo ovdje da se napravim, kako se zove, brašno i mi stavimo ovdje, pravimo hleb koji je samo dosta daje para. Ovdje ćemo sad posebno nešto što ćemo prodati. Ok, ajde. Grožđe. Sad ćemo oko sad kupiti i stavit ćemo to. Ok, čekaj. Ćemo to. Sad ćemo dobiti kad budemo 35, evo dobit ćemo koju, ne treba. Ok, ništa nema. Ok, sad smo radili, sad stavimo ovako, ne, znači, 1, 20 radimo, ovo ćemo stavimo.
30 eura bi mogu da imamo gotovo. Znači morat ću da kupim i još jednu kokošku, treba mi stvarno jesti hrana i što imamo više životinja, to više novca. Ajmo vas. U sljedećoj epizodi ću kupiti. Ja ću posjećivati prijatelje i poslije, sad ću mi posjetiti te prijatelje, posjećivat ću prijatelje, među epizoda neću snimati. Znači, tad ću skupiti pare na okupiće, dobijam sad i pare, ali ću da imam malo više para, tako da. Ok, neću više, neću. Ne mogu samo nešto dvojim. Sjetio ti moje zadatke. Ispunim to na Family Farm. Se sideva ispunim, bazno dobijam pare na ovaj skine. Nešto lakše, tamo mnogo lakše bilo. Bolje od kopiju mašina, meni to treba, mislim, meni to treba. Samo dim kopiju kad počinjem. Ja sam da skupimo 51, moram da skupam 51. Da mi poširiš malo. Samo da vidim. Šta sam još htjela? Ok, šta sam htjela? Aha, ne znam. Nije, ček. Ok, dobro, nisu još to. Kad imamo više para zbog toga. Ok, sad ćemo pojeti što nam treba. Treba sam stavimo mašinu. Vidite, to je hleba 774 dinara. To ću vam stavimo ovdje. Ja mislim da je to za ovu prvu epizodu. Ja mislim da vam se svidjela, u sljedećoj epizodi imat ćemo mnogo više stvari da radimo. To je to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, ako jeste, bacite like, subscribe i ako hoćete još ovih serija, bacite like i pišite u komentarima da. I ako hoćete isto Christian, isto like i napišite da ćemo Christian. Tako da, to je to za epizodu, nadam se svidjela i čao!